Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelwe eshide limhlopho andile wakangcobo. Wena osanda kusibukela njengamanje siyakwamukela siyakubingelela ngezandla ezifudumele kumabona kude wakho Siyaviva TV1. Sikubingelele Dokotela uMhlongo sikwamukele ku Siyaviva TV1 ubingelele nabantu emakhaya. Hayi asibingelele pholo umhlaba wonke jikelele ubingelela wena Dokotela uMhlongo bathi babakazi into zenzeka. Bana kodimba komngqongoza amazama kofenya okomhlongo konjumane kaMgabhi yadula iminyakanyaka. Yazi yatholakala sina siyabonga pholo kwamukela kaSiyaviva TV siyabingelela bona bonke abantu. Iziqu oyiphethe Dokotela zintathu lezi ziqu abantu abaningi bajwayele kakhulu ukuzihlonipha sikhuluma ngobungoma sikhuluma ngobufundisi sikhuluma ngobunyanga mhlambe uma ungachazela umuntu osekhaya manje singene sigxile entweni esizokhuluma ngayo namhlanje umhlongo ungubani kungani lezi zinto zonke zikwazi ukuthi zihlale kuwena kodwa futhi ikwazi ukubasebenzela abanye abantu. Okay, asisho kanje pholoba wonke umuntu uma ezalwa emhlabeni uzalwa efumbethe. Ma efumbethe umuntu usuke engazi ukuthi uphetheni. Kodwa ibonakala lento ngasikhathi kukhula kuhamba isikhathi. Ake ngikusho lokho, ukukholwa sikhule ngale ivangeli lapha ekhaya. Nako futhi umsebenzi wabantu abadala sikhule ngawo. Kwakukuthi ke into mayikulandele ikulandela ngisho ungakanani uziyokhula nako lento kholwa ngikhule ngayo vele nalento yobungoma ngaphinde ngakhula ngayo ngoba ngikhule ngayo imali yokwelashwa lapha ekhaya uma kade isangoma esiza abantu lekelela abantu ngayo yonke indlela kusho ukuthi kwaya ngokuthi mangikhula ke nami yanginamathela lento ngenxa ukuthi ngizalelwe kuyona vele sifundisa into eyodwa lapha ekhaya ukuthi noma ngabe uphatha umuntu ungakanani kodwa qala ulibiza igama lika Jesu eqaleni engicabanga ukuthi iyona ke pholo beyenza into eyenza ukuthi sihluke kwezinye inyanga ngoba konke sikwenzayo siyamfaka uNkulunkulu phakathi pholo ilokho nje kuyodwa kuyakwazi ukubambisana iyangilandela lento kwazi kwacaca pholo ukuthi nomngoma ngiyabuthatha kububa kumina ngawazi amakhambi esiZulu nokwelapha abantu kwaze kwafika la lento yokugcotshwa ukuthi noma ngabe ngilapha abantu kodwa lento ubizo vele nginayo pholo ngoba iqala esikoleni lento yobizo abantu kade benenkinga kade bebuye kumina bezocela ukusizakala umuntu uma enenkinga xabene nomunye kube mina futhi ozokwazi ukumbonisa bazi balungisa inkinga yakhe ngiqonda ukuthi lento yobizo ke pholo into kahle ozala ufumbethe noma ngathi ayibalekele njengoba ikwazi ukuphila kumina enyameni andiphilisisa kahle pholo akukho lengikhala khona akukho futhi lebekhala khona abantu bethi amakholo hayi unake kakhulu umngoma cha nasesontweni ngiyatholakala akukho futhi nala emngomeni ekhala kahle kuthiwa usenaka isonto lakhe nasemngomeni ngiyatholakala ngiyakwazi ukubalansisa zonke lezi zinto njengoba angiyithathelanga isiphiwo sami pholo leso. Mongabuza umuntu ethi izona ziphi izinto ojwayele ukuhlangabezana nazo esigodlweni abantu abaningi obalaphayo basuke bezele ini ungaphendula uthini isikhathi esiphila kuso pholoba abantu basuke bezela umsamo ngoba yiki into ebaleke njengomsamo noma ungahambi uyosebenza eGoli usebenze kuphi kodwa umsamo wakho umnakele ngisho umuthi ugcina ungakwazanga ukusebenza kuzoba number 2 abantu baxakekile pholoba imali into eyinkinga kakhulu ingakho nathi uma sigxila sijula kakhulu samba indawo ezikude koZimbabwe samba indawo ezikude pholoba sambe siyolanda imithi yokuthi abantu abangahlupheki abantu ngenxa ukuthi isikhathi esikusona ngisho ukusebenza kamlungu ugcina ngingaseyilutho pholoba ngenxa ukuthi kwayibona abelungu baxhaphaza abantu kodwa nje into eyinkinga kakhulu pholoba abantu inkinga nazo inkinga yemali kuzobe inkinga yokunakala komsamo noma abantu bafike babhidanisa umsamo unakala izinto engalungi pholo unakele umsamo wami ulungisa kanjani isikhathi esingakanani ulungisa uyufune malini nanokuthi sibona ngani ukuthi usulungile pholoba 1 umsamo masulungisa sulungisa ngemali ewu15,000 umsamo Number 2 masilungisa umsamo kuyadinga ukuthi sifike ekhaya noma wena uze kuthina ngoba zibambili igaba pholo kukhona umsamo olungiswe ekhaya kuzoba khona umsamo ongekulungiswe ekhaya ukuthi abathakatha abakulimazayo wayibona abalimaza umsamo basekhaya kuphoqa ukuthi wena phuma ekhaya ubaleke uze kuthina ke sigijime siyolwandla pholo sifike silungise umsamo silungisele umsamo uphinde uqonde uthi nya izimpawu ke zokuthi umsamo sowulungile ukugana kwamantombazane emakhona
amantombazane ekhaya ukulobola kwabafana amakhona abafana ukuqashwa kwabantu emsebenzini akufanele idlozi kuba ukuthi lilungile kodwa akekho umuntu osebenzayo ekhaya ufuna uqale ungene mbizwe einkampanini ezinkulu ezikhombisa ukuthi umsamo sowulungile ufuna nibizwe emaphoyiseni nibizwe endaweni ezinkulu ngoba phela umsamo kusuke kungasakhulumi nina kusuke sekhuluma labantu abalele pholoba idlozi noma lingalala bahamba omkhulu nogogo kodwa makuthiwa balungise kahle bayakwazi ukuvuka baphinde babe idlozi elithi bavule endaweni ongayitshela kuzovuleka khona umsamo ulungile pholoba awutshelwa umuntu ubona ngezithelo zakhona nangezinto ezenzekayo pholoba ukuthi lo msamo kwese uqondile pholoba udokotela uyadingeni kumuntu imalini ukulungisa u15,000 pholoba ukulungisa umsamo umuntu mayizofika ekhaya ngamhlongo kodwa mase kuyakhona ekhaya kuyaba u20,000 makuzofika thina sinyathele thina ekhaya kodwa mezosondela eze kamhlonga lungisele ngalendlela yasolwandla kade ngikhuluma ngayo kuba u15,000 kodwa mase ekhaya kuba u20,000 ziba imbiliki igaba kuyenzeka sikhokhe khona umuntu othi pholoba mina nginawo amandla emali kodwa nginawo amandla emfuyo masilungisa umsamo nje kuba inkomo ezimbili masolungisa sinyathele ekhaya kodwa mozofika kamhlongo wena uyakwazi ukuletha inkomo yakhe yodwa sikulungisela umsamo uqonde ngqo ungakhohlwa noma ungaba nemali engakanani noma unganjani njani kodwa umsamo ongalungile ngaxa ukuthi mawusebenza usebenzela ize kanti mawulungisa umsamo pholoba into eyenzeka noma ungahola kancane kodwa kuphenduka kwenza izinto eziningi ngenxa ukuthi njani umsamo wakho uphilile pholoba dokotela ngiyafisa ukuthola ukuthi ngabe umsamo uyangcoliswa yini ucansi kakhulu pholoba makuzothathana abantu bawakwenza icansi endlini yempepho pholoba kulele khona abantu abadala guarantee sure ngeke kungenzeki pholoba ukuthi ungangcola umsamo uyangcola nje ngokusobala pholoba iprocess yokulungisa kudingeka ukuthi bephinde benze ucansi noma kudingeka kwazeke ukuthi obani ababenza ucansi lapho noma kudingeka isanhlobo ikhona indlela enenza ngayo akudingeki ipholoba kudingeka ukuthi kulungisekile ngoba siyalidinga iqhude elibovu masilungisa umsamo siyawudinga umkhonto pholoba ngicela ungathwasisi kodwa iqhude elibovu alisali umkhonto awusali futhi pholoba bekuthiwa kulungisa umsamo khina siba nezindlela zethu esikwazi ukulungisa umsamo noma singangachaza ukuthi ubani onakalisile kunjani njani ngoba kwalonto uyophenduka inhlambuluko kubantu abaphilayo kodwa into ebalekile ukuthi awulungise umsamo pholo umonakalo sowenzekile asidluleni kona sibhekane nokuthi kusukela manje senze njani iyonto ebamezela abantu empilweni babheka izolo bangalibheki ikusasa into ebalekile asishiye izolo sibheka ikusasa ukuthi masidlula la kuzoba njani inyanga seyikhankasa yonke indawo ekhankasela umkhonto wesizwe nanku udingeka nasemsamo yonke indawo pholo mathiwa nje khona into efanele ilunge pholo ubokhaphela umkhonto awukwazi ukusala pholo umkhonto awukwazi ukusala right dokotela sikhulume ngesigubhu sewashi okay landisa abantu emakhaya yini isigubhu sewashi kungani kunento ekuthiwa isigubhu sewashi itholakala kuphi kanjani ake usiphe nje impepho yesigubhu sewashi asiqale lapho loba ekuqaleni bekwakhiwa izigubhu ekuthiwa amaselwa bese izakha ngemithi ehlukahlukene nemithi esabekayo imphumela yakhona ingafani omunye umphumela wakhona bewukuthi mesithathile lesi sigubhu mase kuphela abantu ekhaya ahlaba mase kuphela abantu mase kuphela ilokhuzana izilwane igcine isigubhu sewashi isigubhu samaselwa ezihlabele ekhaya pholo ngamanye amanye ngiyafuna uyilungise kahle dokotela ingabi nokushayisana yes uthi ekuqaleni benenze injani izigubhu zamaselwa pholo okay ekade zenza umonakalo kubantu ekhaya kade kuba ukuthi uvale kubunhlanhla kubantu kungatholakala imendo kodwa sisebenzele lo umuntu oyedwa osuke sithathile pholo saphinde sakha indlela yesibili nendlela yesithathu ukuthi emonakaleni kosewenzekile umuntu wathatha isigubhu wanuka abantu kwathi uyathakatha waba nezimoto kwaba njani kanjani kwashona abantu ekhaya kwasolakala yena saba nendlela yesibili ukuthi asikhande enye indlela ezokhulula abantu pholoba la abayoceba khona kungekho umuntu ofile la abayoceba khona kungekho umuntu osole ekhaya la abayoceba khona kungekho into esabekayo la abayoceba khona kungekho into eyigazi la abayoceba khona ingekho into ethi mengasalala ethuneni kuyophela wonke umcebo anawo sakhanda indlela entsha edinga umuntu okuhlala emqashweni edinga umuntu ohlala emsebenzini edinga umuntu ohlala ekhaya edinga umuntu omdala edinga umuntu omusha edinga umama edinga ubaba edinga uanti edinga usisi isigubhu sesimanje manje isigubhu sewashi pholoba esezimanga kubona bonke abantu
lesi sigubhu sewashi asifune tikoloshe, asifune inyoka, asifune mantindana, asifune emkhofu. Sifuna umuntu wakini owashona. Is either u-auntie noma umalume noma ukhulu noma umakoti noma intombazane noma ingane yakho engasekho eyashona. Sifuna nje just igama lakhe pholoba lo muntu nesibongo sakhe. Thina mase siyamvusa kaMhlongo simphendule abidlozi elihle kuwena. Kube ukuthi wonke okuthinta ngesandla sakho kuwande pholoba. Sinabantu ke abanofakazi abawofakazi asebenzenzile izinto zenzeka pholoba ngoba abantu bahamba ngeimoto ezinkulu manje abantu bayasebenza ema-feminine rights bafakwa isona lesi sigubhu sewashi esisenzayo pholoba. Iwashi, ifoni, iringi pholoba. Ubomqaphela umuntu ogqoke lezo zinto ukuthi lo muntu manje izinto zakhe zihamba kahle usuke eqhamuka kaMhlongo esizakale kaMhlongo pholoba. Ngamanye amazwi lesi sigubhu pholoba ayikho into ethi mase usithathile kuyofa abantu, ayikho into ethi mase usithathile uyoxhashazwa kuthiwa wena uthakatha cha uyaphumelela wena nalabo abasekhaya abangasithatha isigubhu baqhubeka baphumelele ukuthi kukhona into enhle abazali abeyifumbethe bona. Akuba ukuthi uthathela abantu inhlanhla cha akuba ukuthi abantu sebezohlupheka cha phela sisebenzela wena mnikazi waso. Abanye lezi inhlanhla ababezalwe nazo bayaqhubeka babe nazo pholoba. Mangisidinga ngifika nini kuye kube imalini? Mawusidinga pholoba su 30,000 rand. 30,000 rand. Ufika ngomhla ka15, umhla ka25 nomhla ka30 noma umhla ka31. Iwona ama dates esiwasebenzisayo okuhola la eNingizimu Afrika pholoba. Umuntu mayefikele nje ngomhla ka9 akasitholi. Akakhohlwe pholoba somtshela ukuthi akalinde umhla ka15. Asikwazi ukusikhipha umhla ka2, asikwazi ukusikhipha umhla ka11, asikwazi ukusikhipha umhla ka23. Phela sisikipha umhla ka15, umhla ka25, umhla ka30 noma 31. Kunjalo pholoba. Ithini process yakho manje unikeza umuntu? Uqala ngokumhlola noma ufika kutshela ukuthi ngahlola kwenye indawo kwathiwa lesi sigubhu sanele noma si right for mina? Cha pholoba siyamcheck umuntu. Angithi kusuke kukhona umuntu ongasekho la pholoba kadala le mathuneni. Kufanele simcheck lo muntu ukuthi wayiwena u right ni for lo msebenzi. Ngoba sifuna umuntu osenhlizweni yakhe sayidwa gogo noma umalume noma auntie noma ukhulu noma umakoti noma umkakho noma indoda yakho. Sifuna lo muntu onjalo pholoba osenhlizweni yakho. Mase siyamchecka ukuthi u right ni for lo msebenzi. Number 2 menge right siphinde sicheck ukuthi iyona yipi indlela esingamenza ngayo ukuthi abe right pholoba. Kudinga ukuthi ufike kaMhlongo gelekeqe khona sizokwazi ukuchecka pholoba ukuthi i right ni lo msebenzi esizokwenza lo muntu right yena. Kumane mazi kudingeka thini ukuthi sicheck. Lesi sigubhu sika 30,000 siyakwazi ini ukuba yifa lasekhaya? Liyakwazi pholoba ukuthi sibe yifa pholoba. Ngenxa yokuthi ngomunye isikhathi kuyenzeka noma eselela umningazi wakhe kodwa siqale phansi sikwazi ukuphila kubantu abakhona. Izithelo ezazitholwe ngaso azipheli pholoba. Angithi uyakhumbula kuqala sikhule kuthi umuntu othwele pholoba mase kulelene ethuneni izinto ziyaphela nomuzi ukhayeke phakathi imoto igingqike konke kodwa lesisigubhu ngisho ungaseke emhlabeni wena ade siphakamise ngapha siyakwazi ukuthi siphile kubantu abakhona izinto zabo iqhubeke zibe zinhle pholoba ikhanya. Siyavuselelwa asivuselelwa? Asivuselelwa pholoba ngokusemthethweni kodwa izinto zakho mase ihamba kahle ila isivuselela khona. Asinako ukuthi mhlawumbe u3 years noma u5 years izinto zakho mase uyibona itsheka ila usondela khona kaMhlongo pholoba sizozivuselela. Kodwa nje asikho into ethi mhlawumbe after 3 months after 4 months ngenxa ukuthi abanye abantu bayathatha futhi u3 years abanye kubu 4 years abanye kubu 5 years kanjalo. Wena ubona ubuhlungu besicathulo ukuthi la sekuya ngakushona phansi ke manje angimbone uMhlongo mase ngiyalungisa iphinde iqale phansi ibheke phezulu into. Uma uMhlongo eshonile ngabe likhona nosiko ongalixoxela mina sisodwa ekhoneni uma ngizolanda lesi sigubhu ukuthi ngiyokwenza njani uMhlongo mase ngasekho? Pholoba uyofika ekhaya noma ngingasekho mina bayoba khona bayoqhubeka nomsebenzi pholoba abazaziyo ngoba lento engiyenzayo akusikona ukuthi yami kuphela ngiyabatshela nabakhona egcekeni ngoba kwabona zikhona inyanga evuka egcekeni ekhaya zikhona inyanga ubokwazi ukuthi ikhaya aba nezinyanga akusoze kwaphela ubunyanga ekhaya kumele aba nesangoma kusoze baphola umngoma ngoba nasekhaya labo abakhulayo ikhona lento omngoma futhi angibafihleli ngiyabatshela bona ukuthi impilo yokuphila abantu basizwa ngalendlela ngoba bahlezi bebona ngihamba ngiyoko Mozambique ngiyoko Ghana ngiyoko Lesotho ngiyolanda impande ngisuke ngibikile bayazi ukuthi mangihambile ngisuke ngiyapi pholoba. Dokotela uMhlongo siyazi ukuthi usendaweni yasemgababa sesizophetha uzobakhumbuza abantu ikheli lakho noma ukuthi ukuphi bese ubanikeza nezinombolo zakho kodwa usalungiselela lokho ngiyafisa ukuthi ngiubuze umbuzo othi ngingakwazi ukusilebhaya noma ngisithathe ngeaccount lesi sigubhu. Hayi pholoba silebhayo ufika nje nemali u30,000 uzothatha into yakho ngoba siyagarantela pholoba ma usithathile awuyisoli
ma usithathile uyisoli ngempela izinto ma usithathile meke wasibamba nje ngesandla ziyajika izinto zakho iqale phansi ziphile pholo ngamanye amazwi siyakunika nje ithuba lokuthi uhambe yohlela uwe no 30,000 isebenze mase sikwenzela into eright ngoba asifuni nathi ukusebenza singabazi ukuthi awunkosi yami siyasebenza ngalo 3,000 cha siyakuthatha nje 3,000 yakho sikuphindise nawe emumva uhambe uyohlela pholo obona ke pholo into eyiquality ayihleshulwa pholo kodwa lezi zinto lezi ezihleshulwayo ubokwazi ukuthi nomnikazi wayo usuke ingaba sina sihlephulisa pholo u30,000 nje sewudinga moxa u30,000 lethi inkomo emibili uyiqhube zize kamhlongo mase ufike nasikwenzela into yamehlo pholo uphinde emumva sokurathi pholo yonke into siphi inombolo neaddress asibambe nayi inamba 083 406 8658 083 406 8658 sitholakala endaweni yaseThekwini bathi ngeDurban eMgababa pholoba earea 7 ngakamthathelwa esitolo osifunayo usithola khona pholoba babambake kuyabhukwa ngenxa ukuthi kuyenzeka abantu bagcwale kakhulu kugcine kukhomba nabanye abantu bengasizakalanga kakhulukazi ngomhla ka15 nangomhla ka25 nangomhla ka31 noma 30 sisuke siphakamisa abantu lozo insuku zidinga ngempela ukuthi ubhukele ngoba kusuke kugcwele kakhulu pholoba ungafiki usishayela ama surprise ngoba uyajika ne surprise yakho uphinde eGoli uphinde eMpumalanga uphinda kuphi nakuphi bhuka khona sizokwazi sibe nesikhathi kahle mina ngudokotela onesineke ofuna ukusiza umuntu ngeqiniso so ngiyasidinga isikhathi sokuhlala nawe sixoxe sibuke phambili nalento enginikana ngazi ukuchazela kahle kodwa mekugcwele angikwazi ukuchazela ngoba yonke into isuke istatazela ugijinywa kusheshsha sitholakala endaweni yaseMgababa siphinde inamba 083 406 8658 kunjalo nje era 7 la sikhona Ningizimu Africa worldwide ngenxa yesikhathi abadidiyeli bethu bathi uhlelo wasolubambe la sibonga kakhulu kona wonke umuntu obukela uSiyaviva TV1 don't forget to subscribe make sure ukuthi uyasubscribe asihlangane na ku comment section ake nifake imibuzo enyangeni mahleli nayo siku live nipheke ihambe ivuthiwe unjomani ready kungekudala sizoba naye futhi bukhoma njengoba namanje silokho sikunikeza lolu hlelo bukhoma kuSiyaviva TV1 Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wola wesondela